Terra Mystica je jedna od onih igara kod kojih želite ili morate da potrošite sate i sate igrajući je kako bi donekle došli do što idealnijih poteza i napravili mali pokretač za vaše zemlje i što je još bitnije poene. A onda uzmete drugu rasu i opet dobrim delom ispočetka. Digidice je tokom prošle godine ovu veoma popularnu društvenu igru adaptirao u digitalno izdanje i izdao je za Android, iOS i Steam. Mi smo za potrebe ove recenzije imali pristup Steam verziji igre što će najverovatnije mnogo uticati na krajnji sud o njoj. Za one koji nisu upućeni, Terra Mystica je džin od igre u svakom pogledu. Ogroman broj drvenih komponenti, tokena, tabli i pravila je čine veoma komplikovanom, ali sitni potezi u kojima možete uraditi po jednu malenu akciju dovode do relativno brzih poteza i elegantnog igranja. Terra Mystica u svojoj kartonsko-drvenoj varijanti je fantastična igra za sve one koji su spremni da joj se posvete. Digitalna verzija. Instalirali ste i uključujete igru, posle standardnog Unity launchera vam se pojavlja glavni meni. 3 dugmeta za izbor igre zauzimaju bukvalno po trećinu ekrana, što na vašem velikom PC monitoru izgleda urnebesno loše. Igra je očigledno pre svega pravljena za manje ekrane osetljive na dodir. Prikaz informacije je ograničen, dugmići i tekstovi su preveliki, pojedine slike u čudnim rezolucijama. Zanimljivo je što klik na drugu stavku meniju Unity-u kako bi igra bila kompajlirana za PC očigledno vredi par dolara više nego Android verzija koja je opet par dolara skuplja od iOS varijante. Ako se odlučite da igru naučite da igrate kroz aplikaciju, morat ćete da budete veoma skoncentrisani i strpljivi. Tutorial nije idealan, a igra je suviše komplikovana kako bi se olako naučila kroz digitalnog tutora. Kada naučite da igrate, Terra Mystica nudi rangirane igranja, preko neta sa drugarima, vrele stolice i veštačku inteligenciju. Igra je skoro godinu dana imala u ponudi samo lagane kompjuterske protivnike, ali u najnovijem updateu je došao i osrednji AI, pa je gospodin Lose a Lot postao Lose a Little Less. Tokom same igre opet ćete imati problema sa nezgrapnim menijima, prevelikim i nepreglednim ikonama i čudnim pozicioniranjem bitnih informacija. Sama igra je potpuna adaptacija Terra Mystica s ekspanzijom, ali osjećaj prilikom igranja na računaru je veoma loš, pa će većina ljubitelja kartonske verzije odbiti od igranja. Sve u svemu, najveći problem koji smo imali sa mističnim zemljama je činjenica da je igra veoma loše portovana na PC. Osim toga, igra radi dobro i za istinske ljubitelje društvene igre koji ne mogu naterati par drugara da popale sve sive ćelije na nekoliko sati, ova igra može biti veoma solidna alternativa. Možda i za one koji žele da isprobaju nove strategije pre sledećeg vikenda za stolom. Mada mislimo da je za sve to mobilna verzija ipak bolja.